Singamashumi amabili kuncwabe mina ntambama ku SABC 1 kulehlalo manginibingelele kuphina kuphabukela khona umhlahlo wesimo sezulu ngalesikhathi mbukeli uzoqaphela ukuthi ngempela lihle izulu endaweni esikhona phana ko Fredendal nakhona phana ko Springbok ko Cape Town uzobe usuqaphela ke endaweni esigudle uku endaweni esikhona phana entshonalanga koloni eMpumalanga koloni imboze ngamafa izulu amanjalo ufela phana kwaZulu Natal nakwezinye ingxenye esikhona phana eGauteng Mpumalanga namaphethelo kufela phana eLimpopo South African Weather Service bakhiphe isiqosho somlilo wamadlela kakhulukazi endaweni esikhona phana ko Pretoria amathuba ezivula aku 30% makhona phana eMthathu amanjalo ufela phana endaweni esigudle uku kwaZulu Natal lapha ngempela eThekwini nakhona phana eMlazi kusasa udabula uthi malifane ngani ngoba amathuba ezivula azoqhubeka indeleke kwaZulu Natal namaphethelo nebhadi zenkungu zibikiwe isikhathi sekuseni lapha kwaZulu Natal hamba njalo ufike eMpumalanga naseLimpopo ezomboza ngamafu esifundazwe seGauteng sonkana kanjalo naseLimpopo nakwezindawo esikhona phana ku Bloemfontein sibe khona nje isixwayiso somlilo wamadlelo futhi kakhona lapha endaweni esikhona lapha ku Pitori hamba njalo kufika lapha endaweni ezigokomane imboze ngamafu izulu obheke ogqibeka amathuba ezivula akuye lapha ngempela u30% kufika lapha ku Cape Town nakhona ku Cape Flat obheke nje mbukelo khona ku Fredendal ku Springbok limboze ngamafu ngempela izulu awubheke ukuthi ami kanjani amazinga akho okushisa njengoba kukhuma nawo nje emini ntambama mbukelo khona phana kwaZulu Natal amazinga akho okushisa akuye lapha u16 sofela lapha u21 obheke nje eMelo anguye lapha u20 Gauteng namaphethelo anguye lapha u24 sofela lapha u27 likhiphe inhlanzi amanzini ngo30 makhona phana eLiphalane lapha kophulukwane anguye u23 lapha endaweni ngomosini anguye lapha u27 mbukelo khona phana ko Graaf manje kufika kokomane nakhona phana eMthatha East London akuye lapha u39 lapha u16 ugqibeka anguye lapha u17 njengoba kukhuma nawo emini yantambama kanti ke kusihlo mbukelo izobe ifudumele izulu kakhulukazi eLimpopo ngaye lapha u9 sofika lapha u15 kwaZulu Natal anguye lapha u7 sofika lapha u15 kusasa lizoba lihle nje izulu endaweni esikhona phana kwaZulu Natal likhona yize kunamathuba ezivulwa ngithi kini konke emakhaya ngosithela umusa.